ni mwisho utuite umakunuye medho kwa ivinda yasa. Kiucho kivalukite matuni menzika. Nimokilitie wasya ona kwa ndongoi indi mayaisa ukwata usungio. Nu ukwesa umetana. Nini tambukie utuini wandiani kilioni mbunge cha Kaiti itina wa ekali a kwindhiwa maiteta muno kwa ivinda yasa. Kati wa utui u vena itwika inene dhila kuvikavu itumite ekali a madhamia kundu kungi na angi ala matena kwa udhamia makatiwa matesi melava. Itwika dhila katikati wa misi yiwetekana kanandongo imbinge kauntini ya Makueni ni vikitevo na ikona undu itona kuwete mbanga tikwa andu memoka ona kwa indo. Indi kuvikavu ni undu munini wekitwe. Vavikiwe vandu ekali a mendwa na jisilia zi. Tunawia kanondo tukaye kwa kaneki tata ni ukitwa yambati ni chokete na nyumba kila kipo tukomete hivi tutatetea tuna kuisoma mkatugethia hivyo kabiko sakoja tutego hivi pikulia ondo tuna kutete kanata ila mbua ikua vaindi itwikaji ni utwika kitau kwa ekali a. Ino tuna kuka saingi cyane cyo cyane ukoko kethia kaungamite thaka kunikile ba kaila katekata kakathea ndo ninguko ndo baende batwikite wona jwila mbuya yodela gwepe kwambia udea Mwaito oyu utuite mita cia utalakuma itwikaniji ndesi ela naku. Ngini hata nikaju anopo kasino kwa kela koka metelete vadhi undu theudhi. Nimekwenda serikali jiwe kiocho kwa mituki. Ndio no kutego tena note za serikali ba yondo ngijuti kana netu kazi ya kana yiti no tena. Eda juti kila ti ni kila zienda hati legejengo na nyumba kuna bagani ngobeta. Ya ni ngobeta na kula yote. Mungu juti kila mali ngo lobo to. Kile kazi ngiba. Kitu ikata. Abayoko mbola liso wiko bala ona aviti manzia ino ivakuvina itwikayi no meuteta. Itwikayi yomboka one bileta ya mbua na administration yese ona chief ni wese akokaba kana MC makokaba lakini uteji wala tunakwati unaimwini wa Gambians na yutu enda tukwate uteji ongi wa Gambians ngi tuongelanga bani kana tusiye misino eba to muzimu ro aba ro ya bali tuitoma ziwe bane tukaya lekela bona bemisi siana onasio idhaukia ovakuve itese muisio ula idhenge. Ekali a ni matatite undu matona
masiye muthanga uweke kuendea na ukua kwa kukwatiania imwe meikala mwisioni uu ngina indi. Measya makuna okula nesa makasa kwa ndongoi imatethye. Yo indongoi ya kwata usungio wa etwekathi. Nimekwitia wito kwa Profesa Kivutha Kibwana ulaniwe gavana wo vamwe na mumbunge wo Richard Katemi Makenga mathinikie thina uu kwa mituki. Ni utui ula winditwe indi uiteta yulu wa itwi kwithela yiva ila yinditwe yithinia enendi na ekali ma utui uyu wandiani bala oyu mekwasekana menditwe maiteta menditwe mateutetheka ni undu mumbunge wo winditwe ithinikia mathina mu kubikia baba ni kana enendia yasekana me muisione itwi kwithie yi katikati wa misi pala kubikia bubu byamwe mathamite makite maikase kwindi wa maitwikiwa ni itwiku kubikia bubu payutedio maukwatete kumanwa na kila kiende katikati wa misi ila yibandini wa itwiku yi The ndambuka ya Musomba Makueni Part 2. Tukomanie ile mbetani ya katatu ya ndambuka ya Musomba Makueni. Nitawa Alex Mutua na niwa Musomba. Audio preview.